Assalamu alaikum. Nauna Selli thérapie depuis Conakry le 10e mois 2022. Meden salmina nokku ka wonɗo meden lando tawi ɗo e jam rande kadi ɗe mari yoga e toɓɓe ɗe waweten sendodade ka ɗerol ɗo Nauna Selli fi humpitagol fiya keji heɓayɗi en sanga natuɗen e relation dewgal ma sanga natuɗen e relation huwodiral dewgal ma huwodiral golle sanga ka o tigi ɓendi ɗon o heɓa trouble mental sonja hakkil sonja ɓandu sonja wondigal ko ɓuri hewde kon si taskama dalla thérapie e nder ñawdugol piiji suuɗiɗi ɗin taway neɗɗo on no mari ko wiyete kon les blessures de l'enfance mana temmeje sanga o tigi woni tosukum. Bonjour Chatou Diallo, Mariam, So, Salam, merci. Sababari. No heewi ka yiyata goɗɗo atto mo natude e dewgal machallah imo tañƴinora imo jikkinora atto mo voyage ude atto mo fuɗɗade golle atto mo natude e relation ji. Merci Lugman Ba, imo selli imo hisi. Merci Mamadou Wouri Diallo Heriba, notre client depuis Labé. O yanay tun e ko ɓittinta seeɗa o yanay tun e pression ɓurɗo fanɗude nden lowre nde hebbiniraka ko moƴƴi tawata temmere no e mayre temmere nde ñawdaka ka boboyagal makko ka sanga mo wonno tosokun nden temmere ɗon non ɗum ɗon moynita ɗum ɗon yiya o tigi e alhaaliji sikka ko jinna ko ñanne ko gere ko patati ko foin ko kadi non. Ce sont des blessures de l'enfance. En areno yewten fi ɗum ɗon pour se libérer de la douleur de ce genre de blessures fiya wawa sertude sifaɗi muusendi yankoji suuɗiɗi kaɓannoa way mi anda ko ɗum ɓuri teddude ka hoore leydi ɗo ko tawata kon hino e ma hino soñjude ma ko an tigre anda andi hunde nden siɗa andi nde aɗa ɓanay nde yaltirɗa mais hunde noon nde anda nde yahata kadi ka goɗɗo mo andade ko ɗum addi ya ñamo dolle comprimé ko ɗum addi ya naato e dolle mocco ya naato e dolle windo lotto par ce que an a anda ko jokkuma mo wonɗa dogude ɓawa mum on anda ko jokkuma a wawatale ñawdude ko anda c'est impossible a wawata yaltude e probléme mo an tigre anda taw ko probléme a wawata sertude e jikku wonɗo ma tampinde si tawi an wonɗo gollitirde jikku on a anda fi makko noy wa gaño ko honno sertirta e gaño ma on anda ko ɓuri hewde kon a halfinoto wurinna e gaño ma pay an anda ko gaño wata sikku gaño ma on ara e ma mo waɗi galaɗi guita makko ɗen no wojji mo waɗi ceede non. Et si on parle de la spiritualité. Merci Machadou Diallo. Partagez le live, mettez les cœurs. Partagez le live qui est là. Haray fiyen wawu famude yewtere nden ko wiyete kon bani adam tentini sanga mo woni ɗon boobo himo haton jini ko ɓuri ñaamugol e yarugol e muynugol fillito ko ɗum waɗi si ɓe inni wonugol gaynaako par ce que en nanay ɓe jangata Qur'ana
kullukum ra'i wa kullukum mas'ul fi ra'iyati, c'est-à-dire mo kala e moɗon ko gaynako, mo kala e moɗon landitorte konko aynina, mais goto ala landade ko honɗum woni qualitéji gaynako. boyno sukkude gaynako yawgo tun jonnaɗa goro sappo e mbugo seeɗa e maaro heɓi sonnaji. sonnaɓe boyno sikkude ko wigol yi fa wawa tiggare e mum woni kañum kadi ko aynina. non, c'est un travail, c'est la responsabilité. mi yewta on ɗo hande bane adama sanga mo immoto atto o heɓude duuɓi jeɗɗi goɗɗum no feƴƴa ɗon, si temmere ɓisike hakkunde ɗon nde hewtitoytomo ñande o fuɗɗi ɓendude. haray neɗɗon sanga o woni ɗon boobo himo hatonjini ko ɓuri ɓiraɗan ɗan ñaamete on e ndiyan ɗan, mo hatonjini ɓurɗum ɗo. si boobo ari ka hoore leydi ɗo, ka arande laawol boobol no duwa sowde taw himo hisi. L'enfant doit se sentir protégé, himo hisi, c'est-à-dire Allah no cippinimo e yimɓe ɗiɗo, par ce que arsike boobo arano ka hoore leydi ɗo so ari ɓaawo o pooɗude hendu ndun ko jibinɓe ɓen ɗiɗo si ɓe wuuri ma ƴettuɓe place ɓen ɗo ɓe, ko arsike makko arano on no. ɗon ko be o tawa himo hisi, a wawata noon hisinde ko arsika ɗa kon si tawi an tigri a hisa. wallahi si woɓɓe landano hande hara ko kamɓe landetene ko honto ɓe jipporta e famille ji goo, tellement que ils ont été détruits émotionnellement à l'enfance, tellement que fi maɓɓe jiiɓano ko ɓe woni paygo. cette douleur là les accompagne. ndi muusendi hindi habbima e ndi jogi, ce sont des émotions lentes ko kañum ko seeɗa temmere nde ne ton viddonno ɗon ñande natuɗa e dewgal ma e voyage ma kala ko addata pression seeɗa déclenche automatiquement, memminay automatiquement, muñtay nden temmere suuɗi ndema annoto kisa. ko ɓuri noon hulɓinade ko tumatay wonduɗo e mum on no ɗaɓɓude lekki ka ala lekki maki koye jungo maako. c'est l'information claire de ta situation. hara no laaɓanma pos. koɗo waɗi an thérapie, ko ɓuri hittude e thérapie ko heɓugol ko jentoma. hara noon andi yimɓe ɓen hakke ko tawi ɓe yanino e trauma e ɗen jere ko hay ɓe heɓi ko jentoɓe ɓe wawata wonde authentique, ɓe wawata wonde nendi, ɓe yaltina effectivement la réalité. hakke ko tawi c'est pour cela buy dikkugol maɓɓe no satti, dikkugol maɓɓe c'est à dire ɓe wowtino takkagol so andeji maɓɓe ɗin, suuɗugol ko ɓe woni e meeɗude kon yaltina ko wawata yaadude e faaleji yimɓe ɓen e énergie ji yimɓe ɓen, a dikkata e nandintina ɓe. wona mocco thérapie na mocco ka arata oɗa joɗɗinanamo yaho. non, la thérapie c'est une guérison de soi, yaltina automatique, parce que thérapeute jon no andi si o jentike ma o anday automatiquement ka payku yagal ma yayi des failles, yayi des manquements, yayi des vides. Partagez le live, mettez le cœur. Là, excusez-moi.
Excusez-moi, je réglais quelque chose. Si, Jatunian, merci ma soeur. Barry and Barry. Donc, c'est ça la situation. Tu dois traiter ces blessures. On a ko habbe zahabi ke ha anato ika rouge atapi poto, personne ne peut t'aider. Ngeen yite do ngata yitay si a jodi ke ha anato yi a yi ka vert ari ka jaune a yi ka bleu ha signal rouge maji ha darik, personne ne peut t'aider. Tu vas traverser l'enfer de la vie. Si a arti, tu vas vers les poubelles. Tout le monde va te jeter. Ota sikui gollo ko musidal ko nabi artir heikan ko Allah pet marda kido ko bure hewde konko wondirden ko sabu tonoji metti non haalande neddo dani do ma neddo namnudo. Prends soin de ta santé mentale. Oh oui, parce que si gars feeling kun si taji a lumbi frontière nga yari gada to ajeya mbudi ajeya bengo ajeya biddo ajeya mbudi ajeya fous ajeya li horma ajeya go. Et ceux qui vont prendre soin de toi c'est jusqu'à quand quoi on de tout ko fodde konko jewda don no dutti e do yaata nyande tay ko mabbe kon wona jettete c'est terminé, tu vas te retrouver dans la rue. Gasi si tay ayata ton ibe huli kundi la jama be dumbete wobbe ko be dumbete konko du warata be parce que dumbo wo on sintere yurmende. Donc prends soin de ta santé mentale. Si tu as eu ce genre de blessure à l'enfance, dewgal mangal newata, golle made newata, relation hakkunde himbe bisoto hakkunde mum fo pay cellal bandu yanko mango newata. Din koydi ko wonda yide sana rena foudre ko wona firanede ko. Ça reflète juste ta vie gurna mada no jibi. Ce sont des blessures émotionnelles non traitées. Ko temmeje de nyaundaka sanga ka bobo ngari don ka hore leydi do en wi ashike makko arano bawo o podude hendu Allah labnu ko yumma makko e pe makko sibe wuri ma lontibe bennon be haray o hadna bira dan tun o hatonjini mun e den ciurele jane e gordo garda himo hatonjini e hi andugol himo yisi sabu tawata nene bobo on no way wondude bobo chaleur ngulendi yalta ndinka endima e ka banduma e mo hatonjini dum do deejere wonki maji ko wiete ko la stabilité émotionnelle mo hatonjini si day non ko nene wondudo e pervers narcissique ko nyande wono wullude hore o bobo no dégager des mauvaises énergies no wi'a no wada c'est pas possible. Ma taw ko neniramo ala tan biddon ko e jungo wobbe bugete kanyum hino droga fi ko hebota ko wino fala kumbiku na kumbiku wino fala ma ko an jogani kumbiku kunjubi ku jogana ke ma putte foso jogana ki ma l'affection maternelle dun don o perda sécurité makko. Le vide se crée, ce qu'on appelle les blessures émotionnelles entre 0 et 7 ans. Wobe kadi yetta ko isado wona nene ma hebi biddon wona papa ma hebi biddon wona kawtal ma hebi biddon ko an hebi biddon ADN wondo e ma c'est-à-dire no wodi goddum e ma ko chargata o bob hara na bira dan e nyamete e armoire je jane kon wadi sandari système occidental bibbe be fayda hebbe be ngandaka woni bibbe be ngandaka mabbu won je pense que ils ont des blessures à l'enfance
kondo wadi enen balejo tintini enen julbe bale ko buri hewde ko hibe ide ngandi ka bibbe men woni bibbe men no andi ka wonde on relation familial no wodi so parce que hari blessure enfance duuda jonno fuddike heewi kabi do anda hebudo dum anda bi no doga wako feeti hein c'est ce qu'on appelle la trahison totale envers l'enfance wobbe mon nato ya yide jahannama arano windi e ma traite inna no mimmi jamfano ki kangek ari mi dan nonni mimmi kamene wonno jokkere en dan kala ka jokkere en dan ko mene wal inna ma tu as trahi ton enfant nata yite sa wida jamfi bi doma de 0 à 100 ans ida jamfi mo ida détruire ngurda makko da ndaru be ka be jandi don be wawata dankare hore mabbe ndaru be ka be jandi do be wawata dankare dewle mabbe de ndaru be ka be jandi don ko be lampe guerre leur vie se limite à construire des maisons ils n'ont aucun projet stable ala hay hunde sa yi payde den do faala do no faala wirde tawto ya musibe mumbe Europe ma Amerique ma Angola ko wonbe tombe ngaddanade be projet ji c'est tout wali artude projet ka wono parce que projet men on ko hatti ko brikire en jande o to wal e hajju e mantondiram le mari randi kon mari sendindiro mardo jawdi e mo jawdi mari esclave parce qu'ils ont des blessures émotionnelles donc mari hakkunde ɓiɗɗo e jibimɓe ɓen ɗiɗo face à ses besoins émotionnels, psychologiques, physiques, c'est-à-dire fewti haqqeji makko fewtuɗima ono émotionnel so andeji makko ɗi aye bobo ni joni simo waali aye mo ɗen jo wulla faites attention ko sonnude ko fa hiɗa dowa wonde takko makko ma sanga ka o maƴƴi ɗon 5 secondes 10 secondes 1 minute 5 minutes ida doa wonde don ça traite automatiquement la maladie mais si tawi ko goddo go wondo ma goddo ala do wurin le vide se crée sanga ka bobo on don da do mo hato jiri automatiquement e endu mando sanga ka bobo on janga do mo hato jini bandu mando si tawi non wona an ko goddo go ma ay goddo go ala do e ma wurinna sada no ma nokku go ndi musini nden nawnare feñude don sanga pay kun kun woni to so kun ko tawata nyawnda kina pa été résolu ko dum wonda gerdude mun do ko dum wonda happirude mun kam hoccobe gambide ka windobe ka laptaniji ka dewgal ma ka golle ma ida wira wonnano e nyamo ko feti a famata économiquement tu comprends rien tu voilà tu supportes plus ko dum woni di gondi ida wulla c'est ça ce sont des blessures d'enfance. Parce que ça te conditionne à l'âge mature, c'est-à-dire huɓinda to gurdam maɗa sanga ɓenduɗa probléme o siki a nawnare nden awdi ndin tutanoma e ma kulol ngol ande nden no tutanu ko temmere tutani joni ko woni ɗum wonde yarnude ko sonjaji aduna yarnata nde kayre dès que la pression se présente automatiquement ça se déclenche wiyata gorko ma debbo ino fetta landoɗa ko hunde waɗi ma ko goble na goble ko fiɗ non c'est pas ça c'est le facteur déclencheur ko ɗum ɗo woni démarreur o na démarreur o woni moteur o na démarreur o moteur o koye fawodiri woni tension wi no dogude ka ɓandu
annon ara veggita ko kuyero na ɗum goɗɗo kadi wo ko question réponse no ɗon tun no ñaawa malaika huɗete leddega hey kono ko a feetuɗo ɓe feetinte kadi ɓuri ko feetuɗa ko a hatto jinayi question réponse o hatto jinɗa e mum c'est la méditation, c'est la réflexion, c'est la connaissance de soi, andugol hoore mum yiltitagol ka pay ko yagal mum fuɗɗoɗa taw yaafanagol mawɓe maɓe anda kamɓe kadi sona noon ɓe ne'ira koko ɓe wawi komɓe waɗa koko ɓe jogii komɓe jonnuma a ton yata fuɗɗoɗa taw woni ko kamɓe woni ko newɗe maɓɓe il ton trahi ɓe janfikema ko ɓuri hulɓinade kadi ko tawata hiɓe waɗuma kadi lampe guerto c'est très dangereux. C'est-à-dire ils t'ont trahi à l'enfance, ils sont devenus des sorciers à l'âge d'adulte. C'est-à-dire que mon dans kadi ɓe wonani ñanne c'est eux qui décident de ta vie, de ton foyer. C'est-à-dire c'est fontane kamɓe andi honto darnata ambo wondata emo ko ambo hajjinta c'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire ils te détruisent émotionnellement à l'enfance. C'est-à-dire ɓe jiiɓa gurdam maɗa ngo wonɗa bobo ɓe tuuti ko wiyete vide e anxiété e kulol e andeji e ma sikkitare ɗum no tuta e ma à l'enfance. Janɗa kadi fewdo ka dowaɗa ñamdude hoore ma ɗon ɓe waɗane charge e responsabilité ji ɗi an townata waɗa bum ko guerre guerre ko guerre mais na guerre mo miijiɗa ko ñanne darno ya yetta mbuɗime ɓen ukkade da wiyete ko woni wirde a darno ko fima koɓe heɓu kaɓe mawɓo ɓe heɓa kaɓe siiɓo ɓay ɓe andi a walata e may ya ƴetta mbuɗi fournir joma on taƴa tokka naɓiraɗo baɗɗo eyi sendidiri joomo jawdi emo jawdi jeyi maroɓe mari iɗanndi kon jawdi goɗɗo jogota ko jawdi sikki les gens n'arrive pas à comprendre anglais wi ɗum courante koko dogata hakkunde banque ji ɗin e produit ji ɗin e yimɓe ɓe ça ne fait que rouler kombo jogii ɗum kombo jogii jawdi vitesse mo jawdi dogata on so andi on vitesse a joɗɗintina hakkille maɗa sa nani jawdi ko aduna vitesse mo jawdi dogata on sa iwtiri ɓawmere halkoto ko a yaha waɗa pirjol ma ngol jooɗɗa ko rewi ka pirjol ma ɗon o teɓɓoɗa feƴƴa mais sa inni noon ko a lampe guerto ko a dogowo ɓawo les parasites sont assis ɓe ɗanade kamɓe ɓe ñamde ha ɓe waalo ɓe bugo tuuba ɓe ɗano ɗum ɗon noon déclenche automatiquement des blessures non traitées temmeje ɗe ñawdaka par ce que neɗɗon konno anditirtamo konno anditirta des personnes qui ont des blessures d'enfance ɓe ɗaɓɓay toujours sécurité envers les gens ɓe ɗaɓɓay toujours jaɓede yiɗede teddinede anditanede awa noon ɗaɓɓugol ɗum ɓasi o heɓano c'est ce vide qu'il veut remplir. Yon non ɗaɓɓugol makko ɗum ɗo il livre toutes ses énergies o ƴetta noon ko o duwano o gollitirta kon o ƴetta kala ko wonno ka nder battirire makko o transfert et finalement il n'y a pas de réciprocité ala artude siko gorko wonde mum siko debbo wonde mum siko musidal kala ko wonde mum kanko yahay woni et finalement il se retrouve dans la merde. Ça se déclenche kare feeti o feetade ko feetinoɗo ko neeɓi ko nden ñande déclenche woɓɓe noon naatoda l'excès drogue alcool prostitution feƴƴintina ko woni wo si yetti drogue o feƴƴintinay so yetti biiniri ɓeere o feƴƴintinay so naati e jeyno o feƴƴintinay kala ko wukkemo o feƴƴintinay o halka hoore makko par ce que mo sikkude ɗum ɗon waaway ɗuytude insécurité makko muusede douleur makko ça ne change rien ko sunnata hakkille maɗen fiyo muusede ɗuyto tu te trompes
parce que ko den hakkille jogi ngurdam maɗa. Merci Oumar Diallo, partagez le live. Haray sa andi ko ni wawɗa hiɗa hatto jini e jentede wona no yummama jentotoma na bemma na kawma sen thérapeute mo sendutoɗa daw d'abord diina ko hatta thérapie buy moƴƴa hiɗa mari code ji sa heeɓi thérapeute jo mo on kafa diina o hata andude ɗin code ji gono ton kaka diina rewa kodaɗa an a famani ɗo hiɗa hooli penale bus. Donc le thérapeute va décoder des codes religieux. Ora non kadi karay don kafi ada. Idon kafi ada. Ora kadi ka adaji beppale no heewi ton il va décoder ça. O gayna non o ara automatiquement ka jaman to idon kafi jaman. Idon kafi jaman. So ay goddon kafa jaman. Konto yata to o yata tan no way jaman no way connection. Ko be tawa himo connecti da connecti tayno connection ala kanko connecta ki angela connecti da yew be ça marche pas atappa haram ko be tawa no wodi piiji di kafu don si thérapie ma on moƴƴa parce que ko kanko no ngandinay ma automatiquement a yaltay e daynita ko a jabay wongol nendi o jonne hoolare koko wonnoda dabbirde mawɓe ma ɓe gonnoda pay kon il va remplacer ça o hebbina on vite automatiquement ça lanni ande voilà la sécurité est là oɗo na wirtoma na ñaawoma il va remplir le vide automatiquement ko ɗum wawata yaltinde la réalité ay konko yaltinaka papa ayi konko yaltinaka konko heɓma sattendeji wikkede añere konko yaltinaka si ɗum wi puccoko dande si ordinateur boni ka ma si virus nati e ordinateur ka ma si téléphone ma on ala ka ala à jour ka logiciel ji ɗin fof jiɓiti ka mais ça ne marche pas marsata yahata donc ara en wi ce sont des traumanos si tawi tun ko ya yaltu e muɗum ara non solution ara non ko ya yafano ɓeɗo ɗiɗo woni ko newɓe ma woni ko jibinɓe maɓe wona yafanagol ɓe sabu yejjitugol ko waɗma ko yafanagol ɓe fi ñawɗugol temmere ma nden par ce que ko be fuɗɗoɗa kesum hande kadi ka ngani ma fodde a fuɗɗaki kesum kiɗɗum ndu yahata ngal baafala on baygal si Allah holle baafe kese si wona ɗum an kadi ɗa heɓude ɓiɓɓe transféraɓe automatiquement feƴƴina e maɓɓe ngu ñaw way ko ɗum waɗi sa heeɓi ɓiɗɗo ñande ƴettata ɓiɗɗon premier jour si darde ƴettugol ɓiɗɗon ɗo ya wiide ɗon mi noddinay ka nowru mi sifoto ɗo mi juulay ga mi anda sa juulay woni siko on ɗum wonɗade min mi landaki ma welto yawgo ƴetta ɓiɗɗon par ce que on énergie arano ɗon ɓiɗɗon no hattojini on énergie arano ɗon ɓiɗɗon no hattojini welto moƴƴa na weltinginare de a ɗaynata bobo ma ndeɗa yaha ƴettugol mo hoɓɓe kadi yaha ƴettugol hara no monani nene bobo wowdene bobo ko debbo heɓi nagge ɗaaɓiɗa ko nene bobo heɓi ko kanko fabriqué subhanallah mano haɓiɗiɗa e goɗɗo ma gimɓe sonkuno fi bugagol ma goɗɗum no perdirimo ɗa no ara no jiiwo o ƴetta guil on ñaw o transféré ko mbobon ɗum ka goɗɗo yima oɗa haaɗi ko ɗum haaɗima wanda c'est des énergies négatives transférées par les parents Bobo ka ɗum heɓi ɗon zéro ila ɗon ha 7 ans
ko ammari problem kalis ko ammari problem bugagol ko ammari problem me anda hondo terte bi ko monko kallam fanya koti yewte ko foti e ko laba jabe landal ji makko di si do mari problem ji guerre mondial nyamde tedo acce bogon ku ya fesm pottito e piray be non kudindira raybe jogara bogon ku no subhanallah boy o bobo no haton jini ko buri muynugol e juddaaje njane e bibliothèque yi njane e delibi mo haton jini piiji ko tawata ayata c'est ça la spiritualité mo haton jini e kissa e sécurité mo haton jini andugol himo hishi mo haton jini andugol himo hida ka woni do himo jaba walla naati do ndari bikkum mo ha minisi ko me hebamma andi ko ngol firi ndara biddo ma ha gayna inna minisi ko me hebamma mano eso e makko bimbe kikila sikka kanko hadi wura on biddo a créé problème abonni ngani makko ne abonni aduna makko on complètement abonni aduna makko complètement ma bikkun kun hebali hay settan ida jodi wo ko kundo na bay ma hajju ko kundo darna nay ma suudu ko kundo ittanay ma mone sina ma ko kundo jabanto ma modi ma ko jele mo wulli yeso bibbe mon ben tay wala naaki bibbe mon ben awatna di day dum farati aljanna sida fala gadna do tu crée non na kadu gadna gal janna kadu wala tu crée aremay sida saede ko amoni sawde horema ay ko forcé wondo ko forcé ya wondo e wondo ma sawde ko forcé den golle ka patron ma won ma sawde ko forcé ya won e leydi ga goddo jakkay ma fi kayti ko forcé arrête ça matia sita ya subike saede modi munyo mi terto biddo ma wa wondude makko ara jibimbe bendido si tawi be battaki bobon c'est pas facile be bobo be do hebata des blessures d'enfance hida doga wako feiti hida dogude ko hebata adona tu ne seras jamais satisfait hida naati e folo tirowi ila yetti o bobo bugi e jungo ay be anda ila ande kon goni feddinde dande ko temmeje jelube on wallinande ko bobo siko $1 million Allah taminno ma tu allais faire ça alfinayno dum yimbe awa on bobo no buri dum $1 million on bobo no buri dum ko wi Allah no faala biddo ko am wi Allah hida faada biddo wi Allah mi da faala baba nene kono woni dum aljanna ma ko ley ko hede kam aljanna ma sida faala aljanna aremay aljanna kadi ko e jungo Allah woni mi fillitano ma hande c'est ça la réalité sida faala aljanna aremay fudinowo dum don bendina dum don gon wiete rabbu samawati wal ardi ko kanko jogi barki ko kanko jogi kuddi ko kanko tagi ko moƴƴi ko bon c'est lui qui gère tout ko lutti ko faut ko sala wi le bordo bardo c'est juste la manipulation et la sorcellerie ko haqqeji wonduma e yimbe be jonnutumo kala haqqe mo ta feƴƴintin kadi haqqeji ta joue rôle ɓuri ko duwaɗa joude yaltu e nandintina ko yaltu e fek
yaltu e yewtugo yewtere hoy welay ko yimɓe banadama ayit ɓe yiɗatama aduna hiɓe yiɗi noon ko ɓe heɓira e maako mais na an ɓe yiɗi tu te trompes aɗa sukkude o ka poubel o wonno ñamde poubel ka lawol wala yimɓe on no mari yimɓe ɓurma e wi solution ara noon ko ɗaɓɓugol ko jentoma ti waɗi dégager ça fiya waw yafanade te progéniteur heɓɓe maɓɓe ma newɓe maɓɓe par ce que ta sikku yafana goɗɓe ko kamɓe wonɗa yafanade ko fodde hiɗa humi e maɓɓe o culpabilité o victimisation fodde hiɗa humi ɗon jolokoje ɗen no ɓoddema nawre ɓawa tu dois recommencer une nouvelle vie un nouveau départ à partir d'aujourd'hui sona ɗum no mari conséquence no mari batteneji bonɗi. J'ai accompagné beaucoup de personnes mi wondiri Allah taguɗolam on no hulɓini parce que ɓe anda ko ton des gens qui pensent que voilà ko ɗum ɗo miɗa waɗa ɗum miɗa wiya miɗa lampa miɗa gera miɗa nawira ɗo miɗa arno c'est pas ça. Goto watama gerde si payi ina wawi gerde goɗɗo go an da way joɗade ɗo winda goɗɗum poco goɗɗo ƴettata ko mum haɓana raw wartade si tawi a wawata andu min nawna silli mi wawata oɗam wawata on a le même pouvoir. C'est Dieu qui gère tout. Ono kanko mi wallini des lois des principes des formules ɗi wopata kañum sa ƴetti kunɗo a waɗi e kunɗo ɗo yaltata on appelle ça cause et effet. Sa ƴetti kunɗo a hawtidiri e kunɗo yalta noon Allah walliniri adna makko on sans ɗum ala. C'est juste des suspicions des illusions ko miijoji penaɗe e koyɗi. D'accord yahu yida e maɓɓe miɗa fa yahu na nawna jelde wona adinede min mi laaɓanima reedu c'est un domaine que je maîtrise wona mi wonɗo arde ɗo de mi no windi e deftere copie mi ara mi yalane eyi nawna selli j'ai vécu min wona photocopie nden gi deftere kaare hunde kaare non. Moi j'ai traversé kala ko nanɗami la yewta ɗo j'ai traversé j'ai vécu donc sendadagol e ma fi pooɗugo par ce que miɗa andiɗa nder ton ala wawɗoma yaltinde e nder gayka sona rewɗo e nder gayka luttugon fof ko haala wi bappa tawi kamen ɗo moƴƴata ko amateur ɓe tum woni ɗo ko ɓuuri hewde des amateurs kala ko goɗɗo fayda haalan ma ɗo si on huwodiri on yaya tawa na ko miijiɗa ko na ko wonma hollude ko may conséquence mum on battane bonɗo mum on si a ñawdade hara yiɗa mari angal kisal e hutitagol hoore ma ko ɓenta kon faible estime de soi daaru bane adam hiɗa andi ko moƴƴanama hiɗa andi ko moƴƴanma kono ala wadde hiɗa hooli hiɗa maapi hunde jokkago ko miijoji ma ɗi wonma hulɓinde hande kadi ɓe ko miijoji ma ɗi wonma hulɓinde ko an woni jiiɓude hoore ma le reste là ce sont que des illusions a immoto tun daroɗa tawa jaka ɓe ɓurama juutude ɓe jaɓata noon daroɗa si a ñawdade haray ɗam comme battane bonɗo mum on mauvaise gestion émotionnelle haray a wawata huɓindade so andeji maɗin ka nawrataɗi ɗon no kaaɗi si a monike wallahi ko haalata kon ma ko gerata kon metti sifade mauvaise gestion émotionnelle si a weltike ɗa foda tun no foda no haala no foda ha gunduji maɗi duwaka yawde yaa rew maintenant on te menace des relations difficiles ka fuɗɗode tout va bien ka sakkitode ko yiite hakkunde ma yimɓe ɓe hara e battane mum on o tigi no heewi kadi ka yanata e nawnare hakkille ɗo noon ɓuri towde point rouge o nawnare hakkille o tigi beta bloc fes filum kum woɓɓe kum ɓuutay woni
si ko mbuuti si otigi yawi heɓude ko wallito ɗum hikum arta e place makko kono si ko mbuuti ha kum grille kum fetti koko ɓenta kono ka électricité coup de circuit si ɗum waɗi karaka personne no petiti on ala on docteur yo ala hey hikoye fanɗi ha ɗaɗi ngaandi ala ko fanɗi hewti ɗaɗi ngaandi kono kokoye gollata kon no ɗumde si a ettike ha fewndo ka kum ɓuuti ɗon ko ɗum woni ngi gordo gardawi ɗon no sitti si a jooɗike ɗon ha waɗi krekketekke c'est fini ɓenna ko geere ko ñana ko ñañañañaña andi mo naati e diina penale walla mo wala min nawna selli si mi ɗaynima a yaltay mais sa ɗayni hoorema a yaltata goɗɗo goo si fenanima a yaltay mais si a fenani hoorema a yaltata ta nodditir nawnare ma nde ko nde wona ta noddito kadi hunde nde a wona kure no ka ɓandu ma honto ɗen kure woni kanko ɓe woni yaltinde ɓe holle ko kamɓe wondi e mum ko ko penan a yaw tawɗa mo jogii ɗen kure toon na ka ɓandu ma ɗe woni ko kanko jogii ɗe sa tuɗi ɓandu ma ɗum o ŋatima imo mari tétanos o ala heɓta tew ko yakka si o ŋatima o transféré yi bactérie ji ka nder ƴiƴam ma sa c'est fini so peɗi kama daaruɓe o setta e peɗali si o memima ɗon ɓandu ɗum ha peɗalo e makko koye ŋaasima seeɗa anen way si pare feeti mo ŋatima ɓe ala heɓde tew hiɓe weeɗa hiɓe tal an yahira ɗaɓɓirde ɓe lekki si o ŋatima a heɓi gol si o peɗi ke nder ko on ɓoosa e ma o mocce kon peɗalum makko ko ŋaasima ko ɓuri e fandude aray a yeehi par ce que a heɓay nawnare goo nde dawtere kadi wata ñawde hiɓe heewi tew bactérie je virus c'était souffrant malade wonɗa ɗaɓɓirde lekki ko weelaɓe wonɗa ɗaɓɓirde lekki ils sont obligés de mentir donc ara illannode yewtere men den ko ɗo woni haɗude aray koyo o tigi ekkito ko wi gaɗɗen o ɗaɓɓita ses blessure ñawda ɗi ñawdina ɗi no ɗe duwa ñawdire ɗum miɗen ha to jini e sifa ɗi ñametiji dans la spiritualité ko yiyata andi le religieux c'est à dire jogiiɗo diina spiritualité ala nder ton kanko koko feeñi kon o andi c'est à dire siɗa mari ɓiɗɗo ko feeñi kon ko ɗum ɓe andi ɓanndu ndun reedu ndun école ɗon naɓa artira ñammina kulle ɗen kadi kodi waɗa e mum ayata kullu no muynina kullu goto ƴettata ɓiɗɗo mum naɓa halfina kullu ngo jamais sondu ƴettata ɓikku mum naɓa halfina sondu min mo mi yiyaade kula on ƴettata ɓikku mum naɓa halfina kulaaru goo mi yiyaade innata ala mais mi yiyaade lingil wona dalik wonda e mum ɗon haa ko wiyeten ɗo settan ka maɓɓe c'est-à-dire ka tawata ngaani ndin yo yi hande kadi forme on lanni jooɗaade jonno ɓiɗɗo ma on ko ñawliɗama ko si landoɗama nde ñamade joni a jonnaade ɓiɗɗo ma on ko ñawliɗama ko a ñawlade mo hunde ko muɗum kono ko an faalamo kadi wadde lampu gardo c'est que an ko a ñannejo ko ngal ñanneyagal ɗo woni goonga par ce que buyno ka gaburuuje ko ɗum naɓi ɓe toon wiyete taƴu balɗo buyno waali ka kasoji ko ɓe naɓi ɓe toon buyno dogi leydi mum ndi wawata artude ko an naɓi ɓe toon a jonnaali mo ko haton jini jungo ma sanga ka o wawata ɗon hande hiɗa landade mo ko o wawata kadi yo joɗo ɓeybno nde ɗo yewtere ko nawna chelle thérapie meɗen salmina meɗen weltano kala soduɓe thérapie e jungo amen kala wonɓe sodde lekkele ɓuuri e jungo amen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.